asisiboni uNkulunkulu othongcwele ukuphila kwethu kusurvive ngaphandle kwakho uNkulunkulu ongcwele asisiboni inyawo zethu zithathe isinyathelo singahambi nawe uNkulunkulu ongcwele babophilayo asisiboni uNkulunkulu othongcwele Baba siphumelezweni uNkulunkulu othongcwele singaphumi nawe uNkulunkulu othongcwele Baba sizobuza kuwe mini uNkulunkulu othongcwele ukuthi siphumele yini kubo uNkulunkulu ongcwele Baba othongcwele ngoba uNkulunkulu ophilayo ukuphumelela kwethu kuwe uNkulunkulu ongcwele Baba unqoba kwethu kuwe uNkulunkulu othongcwele abazophila kuwe uNkulunkulu othongcwele uNkulunkulu othongcwele emini uNkulunkulu othongcwele umphefumulo wethu ulambele wena bongcwele umphefumulo wethu womele wena emini uNkulunkulu othongcwele jabula ngezwi lakho uNkulunkulu othongcwele elazamazamisa ihlane laseKadeshi phililanga khuluma ngezwi lakho uNkulunkulu othongcwele lawo isimithi usedala yaseLebanon ngelilanga mongcwele khuluma ngezwi lakho uNkulunkulu ophilayo Baba wethongcwele ngelilanga elabonakala liphunzisa ngisho ney'mbabala mongcwele izwi lakho uNkulunkulu ophilayo elinamandla uNkulunkulu othongcwele elinamandla ngisho nangaphezu kwamanzi amaningi jabula nathi uNkulunkulu othongcwele khuluma inhliziyo yakho emini khuluma inhliziyo yakho uNkulunkulu othongcwele sisathe wathalala singabantwana bakho sifuna ukuzwa wena wedwa uNkulunkulu othongcwele thatha amalungelo onke uNkulunkulu othongcwele namagunya onke uNkulunkulu othongcwele egameni likaJesu Kristu ophilayo nomgcobileyo nozobuya masinyane amen Hallelujah. Singahambi sidamasa sikazi noma leshona noma liyaphuma yini. Hallelujah. Sibolekiwe insuku kuba sizokwenza imishini esibizele yona uNkulunkulu. Nokuthi ukuphila ukuthanda kwethu nokwenza ukuthanda kwethu. Kodwa ukuzothoba sezithando kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngokukhulu ukukhetheka. Family yakacele baba nomama nabantwana umndeni wonke yanibingelela bondosi ngegama lenkosi ethu Jesu. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu isekhaya la. Hallelujah. Isekhaya
siyamukeleka noma inini. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Mhlambe sine history naleli khala kacela. Amen. Sake saphelelwe indawo yokukhonza. Wasifukamela le kacela sakhonza khona. Haleluya. Sakhonza. Ngoba bafika le amvula inkulu isiphepho phephuka ikhala kacela. Nganomsathane exa ngesisakhonza yini. Haleluya. Badinga sitholakale enye indawo uNkulunkulu abanawo nakacele ikhaya laqala phansi la bakha kwakuhle kwanjiyana. Inkosi yomsindibusisi. Ngisho ukuthi bazalwane namhlanje inhliziyo yami yajabula kakhulu bengizokusiza khona bacele. Haleluya. Akukho kuningi nomdlalo bazalwane bese sikhumbula kakhulu. Haleluya. Akusho ukuthi ngeke emehlweni ethu anikho enhlizweni yethu. Anikho emehlweni ethu kodwa nisenhlizweni yethu. Ngabe inhliziyo yethu. Haleluya. Siyamthanda kakhulu. Noma ngekho siyakhuluma ngani. Awukhulumi ngomuntu ongamthanda. Awufuni ukuzwa nje ngomuntu ongamthandi. Haleluya. Yamazi umuntu ongamthandi. Ngisho umuntu aphatha igama lakhe sakungamani utsuke lapha yayibona yona. Haleluya. Actually sila ekhaya elikhulu bazalwane eMigilova. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kwamukeleka. Haleluya. Haleluya. Inhliziyo yami nje haleluya engathi singafika nomini banga arrange nezinto abafuna ukuzi-arrange. Haleluya. Ngoba ekhaya ufika nomini uthi uthola noma uthola ukuthi sekhaya jabulele uma ungenile ekhaya. Haleluya. Noma kuyizindlu zodaka isekhaya. Haleluya. Siyabonga kubazalwane khona benonke eniphumelelile namhlanje na. Siyazi nabanye banalo uthando bebenalo. Zikhona izinto ezibabambile ezibalekile nakubona. Haleluya. Banathi ngenhliziyo nangomoya. Haleluya. Siyabonga. Ngibingelele umfundisi Shezi nomama wakhe David the prophetics. Haleluya. Siyababingelela babingelela ngokukhethekile. Overseer. Haleluya bamnene. Mamdlomo deacons. Haleluya. Lalikhaya simzimba kaNkulunkulu. Haleluya. Mekhona njalo asinakulona ivisit. Bekufanele kukhona lekufanele ubambe khona kuyabanjwa inkosi yomsindibusisi. Mama siqhamuka kude nabo mamdlomo. Haleluya. Sisaqala imvuselelo simisa lapha kuMigilova. Haleluya. Haleluya. Saba lesibusiso kuhlanganyela nomama abavuthiwe enkosini. Haleluya. Ngoba umama mebevuthiwe enkosini wabazalwana abasho uzoqala uzowenzani nabo kodwa basapotha umsebenzi kaNkulunkulu okuziwe ngawo. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane mama bonke baseMigilova. Haleluya. Abandlela inhliziyo yabo enye ngayo. Haleluya. Kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Ngingahlala kakhulu eMigilova nje njalo ngama-Sundays ngamasonto bengikwazi ukuthi ngibe le Migilova nakho obabunene bese nale ayaris ngangimane ngiyithathe ngize ngayo le Migilova. Isahamba sesikhathi samanothemba shaya keyboard ngale. Haleluya. Sikhathi sikhonzisho stabile sibuye size lana ngesiqhubeke thina inkosi yomsindibusisi kwakumnandi. Haleluya. Basali bekhonza idazinuku nakhona. Haleluya. Bakusey idazinuku ngaphusetshela iminyama ngasikhathi sasikhonzela khona. Haleluya. Babshanga ngiyabingelela kaMedia lapho. Thembani ngiyabingelela. Wena usuyi-edala lekhami dala. Edala lekhami. Awulanyakazi ukhona.
siyabonga nje ngishise injabulo nonke bazalwane ababe sebancane osipheni safundisa ababe se-Sunday school sasikhathi befundisa indodakazi nomusa cisho nomthando indodakazi uphuma ku-Sunday school asayikhathi isiqala umsebenzi lana mhlawumbe usuyiyouth entsha nabancane ababephathwa-ke bancela alonde laba bencelile haleluya la sebengena kuyouth nonke haleluya enje uNkulunkulu siyambonga bazalwane uhambe nathi kwazi kwayelana sometimes ohambeni kuba nenkingi akubi mnandi haleluya kube mnandi hlekwe haleluya ya izinto ehlangabezana zobuministry emsebenzini kaNkulunkulu bazalwane kodwa kukho konke lokhu Jesu sibe inkosi haleluya akaguqulwe izimo uNkulunkulu bazalwane haleluya siyabonga kakhulu bazalwane ke sesikhona ibile ukukhonza haleluya egameni lenkosi yethu Jesu sixolise nje bazalwane bathi babshisi ahleli kange bahlinda yememezelo kodwa ke ngicela ukuthatha le party la bonke abazalwane abareportile abangekho phakathi kwethu ngoba bazange ngithola iphepha nepeni balistwe haleluya mhlawumbe ukhona abanye engababalanga isikhumbuzo sebazalwane egameni lenkosi yethu Jesu umkhumbulayo umamnene uDizet ngale ureportile nendlela emngcwaba awuhambele bomakhelwane egameni lenkosi yethu Jesu haleluya umama uSibiya ngizwile bekhona last week indlela abandla ngiyambona umama uSibiya ukhona ukuthi kuyabekezela moshona ngale ngaphansi akudlalwa lapha kuxega amadolo kuze kuphele isonto manje uhamba lapha nesathi ngahlala phansi haleluya isindawo esiyakhona isitipu haleluya ya dikade baqaphe ukuhamba la ndawo unyaka haleluya kuzinhlale phansi isikhathi basasincane ngicela sifunde incwadi kaGenesis chapter 1 verse number 2 no 4 5 and 7 hallelujah Qala eBhayibhelini Genesis chapter 1 verse 2 4 5 and 7 amanye sobe sesireference ngamanye amavesi khona kuqala ngicela osetholile asifundele bazalwane Isihloko sakhona sithi ukudalwa haleluya 2 no 3 number 2 3 or 2 4 2 4 5 and 7 okay uverse 2 uthi umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakungubumnyama phezukodwa kepha umoya kaNkuluNkulu wehla kepha umoya kaNkuluNkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi verse 4 uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama verse 5 uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa usuku lokuqala verse 7 uNkulunkulu wenza umkhathi wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezulu komkhathi kwaba njalo amen haleluya
Siyabonga mfundisi. uNkulunkulu wengempela ongavilanga wayekhona owasenza ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu wethu oyingcwele ukubusa phezu kwayo yonke impilo uNkulunkulu wethu oyingcwele konke kuyasithobela ngegunya namandla osinikeze wona Baba wethu oyingcwele siyabonga egameni kaJesu waseNazaretha siyibandla lakho emini singabantwana bakho othena masake highgates awanamandla okusamazamisa simele ndawo Baba wethu oyingcwele sithi inkosi akekho njenganawe lesiyomkhonza ngaphandle kwakho sinikeza udumo emini olufanele nezibongo zinezakho egameni lenkosi ethu Jesu
othezini lakho siyophatha nofezela bangasenzi lutho moyingcwele nehlukuzenyo ngesamandla phezu kwempilo zethu. Siyabonga moyingcwele egameni likaJesu uNkulunkulu wethu ayingcwele ukuba ngabe khethelo lakho sinikeza udumo olukufanele wedwa nesibongo egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Lana bazalwane kunento enhlizweni yami uNkulunkulu ayibekile ukuthi uNkulunkulu wayengakhathazwe yilutho eyihlalele umnyaka ayehlalile kade uNkulunkulu edale konke. Inkosi umsimbusise uthele ngolunye usuku ke kwasifika emqondweni wakhe njengoNkulunkulu. Haleluya. Ukuthi ahlukanise izinto kube khona nezinto ebezingekho zaba khona wazenza njengoNkulunkulu. Haleluya. La sifunde khona uverse number 2 usitshela ukuthi umhlaba wawungenalutho. Hallelujah. Just ngamema zwa waste, empty waste. Hallelujah. And unobumnyama. Hallelujah. Kungaphili lutho ngamanye amazwi. Kuphila yena yedwa njengoNkulunkulu nobuthathu bakhe bezulu ngoba babukhona bona ngoba sizwa la encwadini yokudala medala uthi masenze okusho khona khuluma nabo. Haleluya. Ithi inhliziyo yami noma umqondo wami uNkulunkulu wesekhathazwe yini ukuhlala kuleso simo ayehlala kusona. Inkosi yomusingibusisi. Okay, mase ngitshela umoya ingcwele uNkulunkulu ongeyena selfish. Ongeyena uNkulunkulu ozicabangela nozibonelela yena yedwa. Lofuna ukwaneliseka yena yedwa. Kodwa uNkulunkulu ukuphila kwakhe akusherishayo. Inkosi yomusingibusisi. Ingakho ke kwathi emhlabathini ongelutho omnyama ogcwele amanzi wabona ukuthi kukhona isidingo somuntu ofanele abe khona lo muntu othi umuntu. Athi uDavide uNkulunkulu umuntu wamenza waba ngaphansi kwakhe. Waba ngaphezulu kwengelosi wamqhelisa ngenkazimulo. Haleluya. Okay. Ukuthi iorder kaNkulunkulu mebeka izinto akazibeki njengabantu. Haleluya. Ngoba umthetho isidalwa sokuqala sikaNkulunkulu umuntu. Kodwa mawufunda eBhayibhelini angabe lithi chronological noma ngeorder eyikwenziwe ngayo. Haleluya. Uthola kuqale kwadalwa izinto kuqala. Kodwa umuntu ubese khona seNkulunkulu engakabonakala enyameni. Haleluya. La into uNkulunkulu ayibukayo lithi iBhayibheli kwakumnyama. Haleluya. Ngeyibuka lento ukuthi uNkulunkulu mabe engakambuleki empilweni yomuntu. Ngisho ngathiwa unamajazi. Haleluya. Amsindayo maningi ngalendlela. Ufunde ngalendlela kodwa uNkulunkulu mengakambuleki sekumnyama kuyonhliziyo. Ngoba ubhubha nazo zonke lolwazi analo. Hlakanipha komuntu ini. Haleluya. Ukusaba uNkulunkulu ukwazisa uNkulunkulu endleleni zakho zonke. Umuntu ongamsaba uNkulunkulu akazi noma liyashona noma liyaphuma yini indlela izinto azenza ngayo ukathi insuku ezakhe. Uzabane adayarize kungonyaka ukuthi ngizokwenza something. Haleluya. Kanti thina esaba uNkulunkulu noma esifundiswe singabantwana bakaNkulunkulu sitsheliwe noma safundiswa ukuthi wothi uma uhlela uma inkosi ivuma. Angizwa bazalwane. Wafika
uNkulunkulu wangena enhlizweni engqondweni yomuntu zambuleka izinto wayibona ukuthi umuntu ophila ngekhanyeni maphilo ngekhanyeni ingakho umpostoli Paul athi nina seningabantwana bokukhanya. Yabona-ke umuntu okhanya nomuntu owamukela ukukhanya akahambi noma ikanjani, akenzi noma ikanjani, wenza into okukhombisa ukuthi unomqondo ovuthiwe omatured. Umuntu omukela ukukhanya nasemkhulumeni kwakhe nje ukhuluma izinto ezakhayo, izinto ezisa phambili. Haleluya. Uthi angithi namhlanje abazalwane into esibizelwe yona sibizela ukuzokwakha umsebenzi kaNkulunkulu ayibandla kaNkulunkulu. Haleluya. Alofika bazothi wena ubani ungakhipha wakhela uNkulunkulu indlu. Akukhona wemele ngizalokukholwa ngizalokusindiswa. Hayibo phelathi uNkulunkulu akahlali nje endlini yakhiwe ngezandla. Yini wena aza abana amabandla ngawukhenze ebandleni ethime emasa ngokuthiwa ngikholwa ngoba bona bayibambile lo mgqiqo kaNkulunkulu ngoba abahlala endlini abakhonza endlini. Haleluya. Basho ukuthi nami ngangisemncane kakhulu umfundisi kuseyingane enkosini ngazazi ezinye zezinto. Kanti ngolunye usuku uNkulunkulu ehlakaniphile engikuhlakana ngizofunda indaba bazalwane ayibhalwe haleluya lo ngakhona kuthiwa nalabo angiqondile ukukriticize abantu la kacele bazalwane abahlala abasibiyela ngamatshe aqakiwe engekho uNkulunkulu ukubona ayikho yonto abakhonza emthini ehlaza eBhayibhelini bazalwane. Engisho ukuthi ukukhanya mefikile ufika uveze umuntu abe ukhanya kwayena. Angithi rekosela uJesu umukhanya owumukela uJesu noma ehambe ebumnyameni. Haleluya. Kodwa uhambe ekhanyeni inkosi yomusikhusisi. La mekukhuluma ukuthi uhambe ekhanyeni alisho ukuthi ale akadingi nathoshi noma akadingi ithoshi. Haleluya. Kodwa impilo yakhe invisible kubo bonke. Akanazo izinto ezifihliwe. Akanayo impilo eprivate. Akanako ukuthi uzombamba engakalindeli. Umuntu onoJesu bazalwane uhamba tata olibala. Lithi lenkosi ukukhanya kwenu makhanya phambi kwabantu ukuze kuthi abantu mebebona imisebenzi yenu emihle. Ngoba phela ukukhanya kuhambisana nento enhle. Badumisa uhle sezulwini. Kodwa namhlanje bazalwane angizothi akahlalani uJesu sibonke kabuyele imithi. Sibonke ibuyele ndiyampila uNkulunkulu ayifuna kuthina. Yabona izinto zonke zisinengiso uNkulunkulu nexoxa uNkulunkulu phakathi kwethu. Haleluya. Bazalwane ngesibe namandla okuyixoxa thina ngokwethu. Very weak. Simthakathaka kakhulu. Sidinga umzalwane ozoconfront isimo, ozophumela obala, ozohamba noJesu athi lenyama yami ngiyamanjwe yona ukhonza uNkulunkulu. Haleluya. Mathiwa-ke emthandazweni athi noma sibabili inhliziyweni lenkosi masibabili noma sibathathu. Haleluya. Bathi stop dumisa uNkulunkulu sizokhuleka uNkulunkulu. Anithini ukuzokhuleka umuntu. Angithi abangeza abazalwane bebaningi. Kodwa khona uNkulunkulu abantu afuna ukwakha ngabo. Azoze
bazala izinto ezinkulu ngabo kodwa basexoxa emlandweni webandla kuthiwani kwafika omama ababili bazokhuleka bangazi ukuzoxoxa indaba bangazi ukuzokhuluma ngabantu abanye abantu kodwa bezophamisa igama liphakanyisiwe. Haleluya. Bazophamisa indodana yomuntu bathi noma kunjena ukhona uJesu onamandla noma sambe hlala libi kodwa sophumela ngoJesu. Thina phela bazalwana sikhuluma isimo maybe umnyama sithi kuyakhanya ngoba amehlo ethu sobhekisana banekhanya khona hayi leso hamba khona ngoba ukhona ozositshatha leso hamba khona. Engizokusho ke namhlanje ukuthi aku-edivelu la ukhona akubonakala ukhona nawe la ukhona awungafani nomuntu ongekho ukhona. Hayi angizwa bazalwane awubo mzalwane nje o-egani obonakalayo menge ukuthi hayi akekho usibani bani hayi ukhona noma akekho kuyafana. Mambukela ukukhanya abazalwane inkosi yokusibusisa ngithanda phela amazwi ashiwo undodakazi unombuza leqoqumnikelo uthi umnikelo awuphindi la khona uNkulunkulu akakhulume nawe ngaphandle athi usibani mali uyadinga awuzoyeka uripota kumfundisi. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu mekhuluma nawe eza wena akhuluma nawe. Inkosi yomusibusisa. Haleluya. Yazi bazalwane enhlizweni yami khona lezi ngathi uNkulunkulu angasisiza asiphe umqondo ejubalele ephusiwe ekwenzeni nasecabangeni izinto. Haleluya. Yazi usathane ukakhephethelize ezwini kaNkulunkulu ade likhuluma umzalwane athi hayi uthemfundisi mawenza into oyenza wedwa ungatshela abanye abantu akakusho akubheka ukuthi iphi context okudinga wena inkosi yomusinbusi okudinga ibandla ngani kwenze ninhlanganyelo niyibandla. Hayi ubabutana uthela uzafuna ukwakha indesonto lapha ekhaya akayakhi sombuka ayikhethi thina ngababukela ngezimali zenkulu bazalwane usathane indlela asebenza ngayo kubazalwane ayizwa babutana iseyizwa ngokukhontona alimali enhlizweni ezinye zomzalwane sekhuleka ngento kadinyihle. Utheni uJesu ene uPeter utheni uqaphelani uSathane njalo umuntu sibethena asiqaphelane sonke thina manje siqaphelane usho nasemthandazweni wakho wemamkelo awumkhumbule nami ngikhumbule umthandazweni wakho ngale ukuthi ndoba nenkinga engiyaziyo mina akithi abantwana bokhanya. uNkulunkulu uyazaphula zonke izinto kubantwana bokhanya ungakhoza umzalwane ungazi ngayo okwakho njengomntwana wokhanya ukuletha khona. Uthatha abamfundisi uShesu uzomsiza kephi into ezomsiza ucela uNkulunkulu ukuthi umsize inkosi yami ngabe ukholwa kahle kabi umfundisi Shesu kuba lobuthakathaka bukho. Haleluya. Yazi thina
sibe nomona sesisindisiwe. Ngifuna kube mina engcono. Novela engcono nokhulunywa ngaye kangcono. Nadifa, 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 abantu abazobona understanding ukuthi uJesu haleluya abanye abamenza ngathi owabo kuba owabo ngabe bamdayisa ngabe nabanye abasamthola uJesu kuthiwa seko-husbandman kuphela abanye asimukela ukukhanya abazalwane simukela uJesu akwethu ukhuluma izinto haleluya eziphusile sitshela abantu ngoJesu siJesu nathi mesitshela abantu siyafakaza ngempilo yethu siyafakaza ngoJesu amen haleluya thi uJesu uyayisiza impilo yami hayi wangisiza akayona i-past participle i-present tense le ngihamba khona uJesu engiyikho uJesu ngiyahluleka uma ungekho Nkosi uthi angibuze lo muntu uzoba ikholwa ezosurvive kanjani emadimonini amangaka mawuzinisha umthandazo mawuzinisha izwi kaNkulunkulu hayi bazalwane ebandleni kuyothuleka usathana abantu leadership uthi akusho lutho ngomkhuleka ake ngingakhuleka umzalwane ongakhuleki noma ngahlala emkhulekweni uzalela izinto eziningi enhlizweni yakhe agcine haleluya esekhuluma yonke into esenza yonke into sekusele kodwa ngisindisiwe ngasindiswa umzalwane okhulekayo umoya ingwela uthi yaqamba ucabanga ukuthi imbamba umoya cha umntwana kaNkulunkulu akenzi kanjalo umntwana kaNkulunkulu akakhulumi kanjalo umntwana kaNkulunkulu noma ebona u500 uhleli kabi akawuthatha kuyawugcina yena enganikezwanga ngokusemthethweni haleluya haleluya athi tekala kube khona nje ngihlebe ngomama ngicela athi moyingwela umkhulekele indaba wena obangcono unabo bonke abantu wena okhona kahle nje wena yisi inkinga wayona leyo hayi osibani ayikho abayikholwayo okay that's right ayikho abayikholwayo yipi contribution oyenzayo ke wena endabe unabo ingeke into abayikholwayo akubonakala nawe osukholwa kangcono kuphela ngoba uhlanganyela nabo ezintweni zonke ukhanya isibizele kona abazalwane ukuthi sambeni eshungwini njengekhethe imhlobo awamukade nje umzalwane ukhulume nje into eqondile umzalwane ungaba umzalwane unamalimi hayi angazi kahle baba okhuluma into engazwakali sisharabonga aqande nje ulimi lomzalwane onoJesu umntwana wokukhanya manje hayi mina angiboni lethi ngilungele njengomntwana kaNkulunkulu kumele ulibali usho njalo izwi alivumeli mina haleluya wenza izinto wasacrifice ngezwi kaNkulunkulu haleluya
haleluya umuntu onjani ikholweni njani way uthini mawufundi kadi amahubo wani akuna mamshaka si umuntu ongahambi ekudleni abakhulukayo yabona into bazalwane haleluya haleluya idinga wena ukuthi umukeleni maintaina lento imukele wena konfabelele baphula ngisemncane uthi ngiyolala awuhlala uyiqendile indlela yakho ithi iBhayibheli mawufunda incwadi yokubuya kwaJesu Matthew 24 uthi uJesu usuku angilwazi nami engizobuya ngalo mlande ibala nengelosi azilwazi ubaba uNkulunkulu kuphela olwaziyo ngithanda le ndawo ethi ene ophezulu kwendlu ngekakwazi ukwehlikela phansi bese kufika uJesu indaba entombi eziyishumi ezayilindele umyeni ezihlanu thozayihlanu phila ngethi ezihlanu ziwulu lezi ezihlanu phila kuthiwa ingoba zazinamafutha zazilungise kusenesikhathi uthi umbuzo wami wena uhlakaniphile yini entweni noma endleleni owenza ngayo izinto njengomntwana kaNkulunkulu ezosaba uNkulunkulu asikhulensi yibani uNkulunkulu akazokhuluma ngingedwa ngisemkhulekweni wami azokumele sihlangene kanje kube imvuselelo ngoba sihlangene abantu abanoJesu kuphila abantu abangcwele ithi iBhayibheli uJesu mefundisa intshumayelo esentabeni Matthew chapter 5 verse number 8 blessed are the pure in heart ngoba babona uNkulunkulu babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo uthambuza yakhe inhliziyo igcina zonke izinto ayidluli entweni uJesu zombona makunjalo ebandleni ngamkhoza lokho bakhona iculo letele Juma umlungisi wakho alungise umoya wami inhliziyo umzalwane wenza ukuthi ihlanzeke haleluya abakhona ipage abazalwane abasaba kakhulu ekuyilona ekisiza abazalwane kube babe clean yabo lento yokuhlambuluka mamko ungubili asambe so asiye mamko asiye asimbuza kodwa ungubile ngisekithi ukusika
bazalwane asilungise kodwa ufuze wangitshela mina uke utshele inkinga ekhulile abazalwane ayikho into abayinqina abayisaba njenganaleyo anqabe ukungcola yena haleluya nalo okulungiswa naye ulodino sezikwenza lutho sezukwazi dinewe ayafuna ukuthintwa bazalwane ama spirits lemkhathini imoya ithi bible babshesi akekho into ngidinelwe ke namhlanje ikasulile asande noma lesayimese sibona la avoid umdinele uthandeza kanjani mosulala yabaza yikho lento wayinte ngekho umerukora ngilodlalwa yingane abantu bazodlala esontweni asiyekele umdlalo bazalwana uNkulunkulu yakho udinga ibandla elintombe emhlophe nginasihle so asikhuleni uhaleluya kana nosuku bazalwane ndawonye sonke khona izinto efanele siyinqobe la ukuze sifinyelele ngale engesikwazi ukufinyelela ngale singanqobanga la banyama yethu ayisikhohlisa hayi afuna ukuzonda samukela isimo sinje ngoba sinje lana kuyonda ukumukela isimo sinje ngoba sinje akuyonda usikhona namadimona akwaziwa indawo eyibandla kaNkulunkulu ibe indawo ephilayo kumele sithandazele lo Nkosi yami sisize haleluya egameni likaJesu uNkulunkulu bazalwana akahluleki ikhuleko yethu sabatwana bokhaya khambani ekhanyeni samukela ukukhanya kuJesu uJesu kwamukele mina akasazahambe kumnyameni hawu abazalwane babalelwa entweni engafanele ababalelwa kuzona manje haleluya basantshontsha basahleba abahlanguluki basanyanyana ngisho bazalwane bana balesithuni angizwa kahle inkonzweni mabengafiki babshesi ekubhore enkonzweni bengekho babshesi abazalwane umbuzo ngisize namabshesi ngifundisa impilo zayo sezulile phela saNkulunkulu kuhle sama partners ebandleni yezwa into bazalwane kodwa sisizayo sisane nezulwini haleluya mesisho mamcele ngivuma noma angiphikise mawuthena angiyiboni kahle amen cela ungiclarish mamcela angizwa kahle mawuthi akwenze kanje angizwa kahle akaze ngize ngikwazi ukuyibhaya nami ngibhayile nje ngiyithathile nje ayikho bese ngizothini bese kukhulume bona mamcela bathi ntomesi show yena akafuna ukuphikiswa bese ishilo layivuma bese nesayivuma yamazi yena ayithunja hayi bazalwane akakatshele khona njalo hayi asingeni izinto enjalo asabi nezinto enjalo sashushwa abantu bengenaJesu ezweni sashushwa abantu sebethi benoJesu manje bazalwane
sikhuleke nkazana sibongele uNkulunkulu thina singabokhaya sidinga ukuhamba nawe wena uzosilanda sidinga ukuhlala nawe sidinga ukuphila nawe impilo yobugwele. Ngabantwana bokukhanya manje ngabantwana bokukhanya lento ichaza ukuthi nizalwa ukhanya akabonga uJesu. uNkulunkulu mangabe efika emhlabeni wafika kumnyama kodwa wafike ukhanya. Ngiyathanda la ehlukanisa khona ukukhanya nobumnyama. Akabonga uJesu athi uDavid ngelinye ilanga izwi lakho Nkosi liukhanya enyaweni zami. Lisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Akabonga uJesu. Umuntu ohamba engena Jesu uhambe ebumnyameni. Yabona namhlanje kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu elingena grey area elino black. It's either you are black or you are white. Mungahambe ekhanyeni uhambe ebumnyameni mtaka baba. Mangabe khona kulomzuzu sesithandaza othi Nkosi all along bengabona ukuthi ngihamba ngenawe, bengabona ukuthi ngihambe ebumnyameni, ngene enhlizweni yami Nkosi usube ukhanya. Hallelujah. Sesithandaza kumhla ka2 kuyi Sunday ku November. There will never be any that
2nd of November, Sunday, 2025. Akabonga uJesu. Usengayiguqula impilo yakho for the better. Sengithandaza mangabe khona. Othi Nkosi ngiyakudinga ube ukhanya endleleni yami. Aphuthume phambili, angabe saphakamisa nesandla. Aphuthumeze phambili egameni lika Jesu. Sesiyathandaza. Mangabe khona. Egameni lika Jesu. Mangabe khona ngaphamisa isandla othi Nkosi, sonke lesi sikhathi ngihambe bomnyameni. Sengifuna ukuhamba ekhanyeni manje. Akabonga uJesu. Thina sonke abangisivala amehlo. Mangabe khona uthi Nkosi, namhlanje ngifuna ube ukukhanya kwami. Akabonga uJesu. Sonke lesi sikhathi ngiyadwanguza. Angiboni ukuthi ngihambe bomnyameni. Woza ngaphambili uNkulunkulu uyakudinga namhlanje. Mangabe ufuna uJesu namhlanje, this is your day. This is your day. Namhlanje ilanga lakho. Namhlanje ilanga lakho, woza ngaphambili. Zana ngaphambili ilanga lakho namhlanje. uNkulunkulu uyakubiza namhlanje, woza ngaphambili. Ungabusasichitha isikhathi. Isikhathi asekho, woza ngaphambili ngithandaze nawe egameni lika Jesu. Ungasasichitha isikhathi asikho. Isikhathi waits for no man. Zana ngaphambili egameni lika Jesu. Kuthi angithi si osusayo zonke sono uenkosi osusayo zonke Baba siyabonga emini. Impela uNkulunkulu osusa zonke izono. Impela uNkulunkulu othi umuntu umehamba nawe ahambe ekhanyeni asithandazeni sonke bazalwane. uNkulunkulu waphakade. Baba wethu ongcwele, sonke lesikhathi sihamba singenawe besihambe bomnyameni. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu othongcwele uvulile leli thuba, uNkulunkulu othongcwele, lokuthi sibe ngabantwana bokhanya. Sihambe nawe, sihole uNkulunkulu othongcwele. Baba wethu ongcwele, ngelinye ilanga wahola abantwana baka-Israyeli elithi iBhayibheli uNkulunkulu othongcwele. Emini uNkulunkulu othongcwele wawubahola ngefu ngensika yefu uNkulunkulu ongcwele. Kuthi ebusuku uNkulunkulu othongcwele ubahole ngensika yomlilo. Baba siyabonga uNkulunkulu othongcwele. Siyawadinga lawo mandla uNkulunkulu othongcwele owathembisa abafundi bakho uNkulunkulu ongcwele. Baba siyabonga uNkulunkulu othongcwele. Baba ukuhamba sikuwe. Baba wethu ongcwele, sibe ngabantwana bakho, bantwana bokukhanya uNkulunkulu othongcwele. Baba sisikelele sonke uNkulunkulu othongcwele egameni lika Jesu. Impela uNkulunkulu onompele. Impela uNkulunkulu ukhulume kahle. Baba wethu ongcwele, ukhuluma izwi lakho, ukhuluma inhliziyo yakho emini uNkulunkulu othongcwele. Baba siyakuthanda uNkulunkulu wethu. Baba noma umunyama yethu uNkulunkulu othongcwele yenza kabi, kodwa uNkulunkulu othongcwele masikuwe uNkulunkulu othongcwele. Impela uNkulunkulu othongcwele sihamba noNkulunkulu okhanya. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho Baba wethu ongcwele eliphilayo. Baba egameni kaJesu, amen. Sinahlala phansi bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu emini ngezwi lakhe.